computer shortcut kan so yang Windows key man tang kai dan Windows key chu hei hi ni a hei ka lai ka khoi lai mek hi ni a laptop a chon thiena sign oma external keyboard a chunin hei hi Windows key ni taskbar a hian hei pakhat na oma sabera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 om ta hengawi heti zu click a zu khong lo hianin Windows key khat mang tang kai don ta hi ama sabera om wangin 1 ani a chuan Windows key plus 1 kan meta ti kan hong ta number 2 Microsoft Store hi anita a hi mouse a click ngai lovin Windows key plus 2 no ti kan 3 Chrome Pro 4 a om wangin Windows key plus 4 hey kan minimize tu chuan angai thau ka Windows key plus 4 3 2 1 kan minimize ta ni chuni khang ho kan hon ho zong kha desktop kan chho don kha ni amal mala minimize ka boi thak hun du re chuan chonin a hloma minimize da ma chu nga chonin a hloma kan minimize ma in desktop kha heng ho close silo minimize silo win and the chu Windows key plus comma embulami hi comma hi kan hianin minimize silo close silo win kan tilang tlanga a desktop kan va mu thei ta ni chu Windows key plus m minimize tikhan a rolin hlomin kan minimize thei ni chu chunin heng howi kan hong ta teu ta na kan tholak lo lai te emothil dang kan tilak lo line han close mai rem si lawa kan minimize engemaw zat kan hon khan engemaw chena computer chakwak lo motherboard processor vel chakwak lawa chuin engemaw chena ati mon ve the wangin desktop thar kan mo ta chumi tur chonin Windows key kan hetanga control kan mo D kan hitang ikanin ha Windows thar amami kha virtual Windows tin kan hong dan ni chu amami kha abo chon lovin desktop thar kan hong ti na ritian tro desktop thar kan hong ti an chu atikanin chonin desktop masa kha abo si la khong om tak kan ti chonin kan mu la du chonin ho lut to ni hei hian control le Windows key kan mitanga ti chon helai arrow mark vele ding hei velam kan mutro hei kan switch thei tan chu desktop pe song chang to ni ka hong ta ka laptop khata hianin desktop khat pani pathum pali ka hong desktop pali kan ei to na hianin thu them tro kan le chinang hei tlam chu kan mitanga pakhata omsa ta ani pathum pali kha desktop thar honda ni chu tuna kan desktop kan Windows kan apps zong kan hon lai me ka hi a login mu thaya chu control le alternate control le alt le tab pathum kan mi ko pang kan control alt tab motero pali ka hong me kan hi tuna hian hengo hi tuna ka hon lai mek ani hei sabera chonin Chrome ka honga PowerPoint ka honga Word ka honga uTorrent ka hong baka baka deu tricks da deu pakhat le chu ani adot le agaman kan ti tu ri hei ka hong tang kai khop me office ve la hian split screen ani bikin Excel atanga Word athil ka copy du te Word atanga Excel ka copy du te Word to Word emo Excel to Excel emo akhan minimize hantia han honjel akha boi thaka chu wan join split screen apps pani kan split don ni chu screen khata ami chu he kan honga antenna tuna Excel kan honga Excel kan hong ta tro thina long alo lang ta chonin window
Windows key le arrow mark veilampang veilampang mo dinglampang kha chu kan du nan veilampang kan me chonin tlama kan veilama omanga dinglam kan me chon kan dinglama omanga tikhan veilampang me taila chonin kan application dang kan du kan hong le ang office word kan honga chonin Windows key met pa in veilama excel om to wangin dinglama kan dang Windows key met pa in arrow mark dinglampang kan me tikhanin akoy appointin kan click về mà là cái in minimize đầu ta nên để nó ăn copy ta này rồi chúng ta hay làm chỗ thì đủ đủ cái hội chết thì cắn control khan hay là mà cắn đạp con hiện và khắc chỗ control mình xuống để mà bộ chỗ hiện khắc cái mấy này